trka Adrian Dors, deo Subotica. Start trke Adrian Dors, deo Subotica. Trku je povelo grlo No Fear of M, Sekečenović Boriso. Na drugom mjestu Tuto Belo, Satasić Milano. Na trećoj poziciji Stanley Nović Boris. Diskvalifikacija grlo broj 5, Nes Royal sa Paul Galeo. Diskvalifikacija grlo broj 3, Neruš Fiu sa Skederević Brankom, Dugalop. Trku vodi No Fear of M, Sekečenović Borisom. Na drugoj poziciji Tuto Belo sa Tasić Milanom. Drugu poziciju preuzima grlo broj 4, Stanley Nović Borisom. Na četvrtoj poziciji Sigar Sneg Petro. Grlo broj 5 Nes Royal je diskvalifikovano sa vozačem Paul Galeo. I dalje trku vodi No Fear of M. Na drugoj poziciji Stanley Nović Boris. Na trećoj poziciji Tuto Belo Stasić Milano, a na četvrtom Sigar Sneg Petro. Na petoj poziciji Mona Lobel, Lazar Balažević. Poredak se ne menja i dalje u vojstvu grlo No Fear of M, Sekečenović Boris. Na drugoj poziciji Stanley Nović Borisom. Treća pozicija Tuto Belo sa Tasić Milanom. Na četvrtoj Sigar Sneg Petro. Ulazak grla u ciljnu ravninu. Vojstvo grlo No Fear of M, Sekečenović Borisom. Spoda ga napada grlo broj 4 Stanley sa Nović Borisom. No Fear of M prolazi prvi kroz cilj, drugi je Stanley, treći Tuto Belo, četvrto grlo broj 6 Mona Lobel. Poredak je nezvaničan.